Reka nongere ngo ikaze nk'ibisanzwe mvugira ngo showa. Reka rero twinjire muri Furahi Day. Twitegura weekend ku munsi w'ejo kwa gatandatu no ku cyumweru, aho rwose tugomba kubigira nk'umuco guhera kwa gatanu tukajya turya kwa gatandatu ku cyumweru. Byibura weekend ikajya inagira tuyikumbuye twumva dushaka kuyenjoyinga, nkuko muri weekend ishize kwa gatandatu twariye muri groupe, ku cyumweru tukarya muri groupe. Nuno munsi ndabateguza ko ejo kwa gatandatu tugomba kurya no ku cyumweru tukarya. Niyo ntego. Ikindi nagerageje gutangira kujya mwabibonye tugura utu live kuko muri October abari muri Bijo Super Family mwabibonye ko tugiye gutangira kujya tugura live. Mbahe rendezvous tuze guhurira muri live, nono turebe uburyo twakomeza kugenda twongera amahirwe yo kurya kuruta ayo kuribwa ku gihe. Niba ipari isanzwe shobora no kubitafashe tukaza kugira rendezvous muri live, tugahurira muri live, nkabaha akantu tugura tugahita tukagura tukagaruza amafaranga yacu, cyangwa tukaba yanariye tukaza kugura n'akandi muri live nabwo tukongera tukarya. Ni muri ubwo buryo kuri ba bantu bamaze kwakira ikintu cyitwa ngo n'ubundi betting ni ukurya, ni ukuribwa, ni umuco. Reka two kugira uwo tubibaza, ahubwo tugendere hamwe intego ibe kurya inshuro zigiye zitandukana no kurira ku maodi agiye atandukanye. Naho kuwa muntu uza akavuga ati ngo kuno munsi twariwe, wowe bibaye byiza uba ugomba kubanza ugafata umwanya wo kumenya ngo betting ni iki. Wowe rero ushoborwa na babandi hirya no hino baba scammers bakubwira ibidashoboka, wowe ukagendera mu kwizera ibyo bidashoboka gusa, ngo baraguha amafixed, ngo baraguha ibintu nk'ibyo. Ngewe nkubwiza ukuri nkakubwira ngo dukora analyse zo gutanga sure deal, ndetse nkwibutsa neza ko ubu ngubu dusa nkaho tugeze ku musozo, kuko guhera mu kwezi gutaha ni kwa kundi kujyamo buri kwezi muri groupe bizabigusaba kongera 10,000 ku yabandi batangaga. Ubutaha 20, ubutaha 30, ubutaha 40, aho tuzatuvuga ati ntiyashaye ntihagire n'umwe kubera ko abo turi kumwe reka tumenyerane noneho tuba umuryango, tugenda twitegura na cya gikorwa cyo kuzahura nka Bijo's Super Family Group. Turi kumwe n'abanyamakuru bose ba siporo n'abastari bagiye batandukanye, nzabazanira abakomedian batandukanye banabasetse mwenjoyinge mugende muryoherwa. Icyo nicyo gikorwa aturi gutegura, kandi bizaba bigusaba kuba ufite t-shirt gusa ya Bijo's Super Family. Nta kindi kizaba gisaba kugira ngo winjiremo aho, nuko uri umunyamuryango gusa Bijo's Super Family, ufite t-shirt yawe waguze inoti 20 byawe, ukatubwira izina ryawe na nimero muri groupe tukabishyira munsi ya logo, ubundi ukabuhari tukisekera tukisesengurira ibintu bikarushaho kuba uburyohe. Wabyanga wabyemera, wazura umuhetazi ukanyura muri comment wandika ibintu bigumura abantu kugira ngo ubabeshye ko ariko bimeze, kandi ari ukugira ngo nyine uba disturbing. Hano hari abanyamuryango, hari abantu bamaze gusobanukirwa bavuye ku giti bakajya ku muntu, aho bazi neza ko YouTube channel imwe rukumbi mu Rwanda ibayeho itarigeze ibaho, binagoranye ko habaho n'ababyigana kubera ko tubifitiye uburenganzira bwo kubikora. Ikindi nuko tubifiteho ubumenyi buri ku rwego rwo hejuru. Ikindi nuko noneho ikirenze ibyo ngibyo nuko iyi ari YouTube channel n'abanyamakuru batandukanye ba sport bemera kubera ubushobozi bwacu bazi. Niyo mpamvu rero ubumva hirya no hino ukumva ati nyarukira kuri Bijo the Super Analyst usure urebe ko gahunda zimeze. Ubwo rero niyo mpamvu mubwira ngo kuba waramaze kuba umunyamuryango wa Bijo Super Family cyiza nuko n'amadate yo kwishyura abonema azajya agera, ukishyura inoti yawe 10,000 ukajya mu kwezi gutaha abonema yako. Ariko uwundi wari wo wese kujoininga groupe bizajya bigenda bihenda nuko gahunda zizajya ziba azimeze. Reka rero twisesengurire izuno munsi uko zimeze. Ni kwa gatanu twinjira muri weekend, none ya weekend biryoshye, aho mu mibyizi tuzahita tujya muri UEFA Champions League yagarutse. Niyo mpamvu Barcelona igiye gutangira yakira ikipe ya Sevilla ku isaha 3 z'ijoro. Ukamenya ko Barcelona ihura na Sevilla mu mikino 5 iheruka, Barcelona yatsinzemo imikino 3, banganya umukino umwe,
hanyuma Sevilla nta mukino n'umwe irabasha gutsinda Barcelona muri 5 iheruka. Niyo mpamvu icyo nakubwira cyo Barcelona iri mu rugo kuri no munsi wa none yihe win full mukoko kuza gutereka muri FC Sevilla. Ndumva ari cyo ngicyo nagutinda. Ikipe ya Hoffenheim nayo igiye kuba ikina na Dortmund nayo urumva ko iritegura Champions League muri weekend, ni nako mu mibyizi kurikira zimaze kuba zihura imikino igera kuri ngahe. Dortmund yatsinze ngahe, yanganyije ngahe. Dortmund yatsinze imikino igera kuri 15, banganya imikino 10, hanyuma itakaza imikino 7 kuri Hoffenheim. Itanero kamaze kugutegurira mbere yuko nza mu kiganiro nuko Dortmund imaze kubitsinda imikino 4 muri 5. Icyo nakubwira cyo n'ubundi Dortmund iri mu rugo kuri uyu munsi yifate yo ku giti cyayo uyimpere ibitego. Umva Dortmund no munsi nanubwo iri mu rugo iri away, nari nibeshyeho gatoya. Urafata iyi match Dortmund iri away, icyo uri bukore urayifata Dortmund utitaye ku bindi byose, uyikubita icyo bita double chance, uraza kuba uryoherwa 5-5. Hanyuma mu gihugu cy'Ubufaransa hari Strasbourg igomba kuza kuba yakira ikipe ya Lens. Icyo nakubwira cyo nuko ugomba kumenya ko Lens nayo iri mu mikino ya UEFA Champions League. Lens kuri uyu mugoroba ari saa 3 z'ijoro imaze kubitsinda imikino 30, inganya 3-1, itsindwa 41 na Strasbourg. Hanyuma imikino 5 iheruka guhuza aba bagabo bombi, Lens yatsinzemo imikino 2, Strasbourg nayo itsinda 2, banganya umukino umwe. Icyo nakubwira yo ugomba kumenya nuko Lens iri away ihura n'ikipe ya Strasbourg, wamenya ko rwose mu mikino 3 imaze guhura nayo yatsinze umwe, inganya undi, hanyuma itakaza uwundi. Icyo nakubwira yo ugomba kumenya kuri iyi match ugomba kuba ugura nuko iyi match ugomba kuyigura over ya 1.5, niyo option naguha iruta izindi. Hanyuma turakomeza. Ikipe ya Benfica Lisbonne iraza kuba yakira ikipe ya FC Porto. Iyi ni derby ya danger igomba kuza kuba nayo kuri uyu munsi wa none. Ukamenya neza ko izi kipe zimaze kuba zihura imikino myinshi cyane. Porto yatsinze imikino 97, hanyuma Benfica itsinda 85, banganya imikino 61. Itaneruka Benfica yatsinzemo imikino 2, Porto itsindamo imikino 3. Icyo nakubwira ugomba kumenya rero nuko ugomba gufata none ikipe ya Porto uno munsi ukayiha icyo bita win draw, niko ni double chance nyine, win or draw kuri Benfica. Nubwo Porto iri hanze inakubiye kenshi kuri Benfica, nuko waza kuba uyigura, waza kuba uryoherwa akuruta ibindi. Hanyuma reka tumanuke muri championship ari match nako plutôt muri championship of course. Ikipe ya Sheffield Wednesday iraza kuba yakira ikipe ya Sunderland ku isaha saa 3 z'ijoro n'ubundi. Ukamenya ko izi kipe zimaze kuba zihura imikino myinshi. Sheffield yatsinze 48, zinganya imikino 29, hanyuma Sunderland nayo itsinda imikino 49. Imikino iheruka kuzihuza 5, Sheffield yagerageje kuba itsindamo imikino 2, Sunderland nayo itsinda 2, banganya umukino umwe. Icyo nakubwira rero uraza kuba kuri uyu munsi wa none ufata Sheffield iri mu rugo uyihe double chance, uraza kuba uryoherwa 5-5. Mu gihugu cy'Uburusiya hari match ya Rostov iza kuba ikina na Ilari, baraza kuba bakina ku isaha 12 z'umugoroba. Icyo wamenyera niki nuko izi kipe mu mikino zimaze guhura, Ilari yatsinze imikino 8, zinganya imikino 10, 13. Ikipe ya Rostov irayitsinda. Itaneruka kubahuza aba bagabo bombi nuko ikipe ya Rostov yatsinzemo imikino igera kuri 1, Ilari itsindamo imikino igera kuri 3, banganya umukino umwe. Mbaza ngo rero option ushobora kugura kuri iyi match ni iyihe? Nuko iyi option ushobora kugura kuri iyi match Rostov iri mu rugo, nuko wagerageza kuza kuba ugura ko zinjizanya izi kipe zombi, waza kuba uryoherwa 5-5. Mu gihugu cya Turkiya hari match na imwe ihari iza guhuza Gaziantep ihura na Samsunspor ku isaha 1 z'ijoro. Izi kipe icyo wazimenya wowe utazizi nuko mu mikino 5 iheruka kubahuza, Gaziantep yatsinzemo imikino 3, banganya 2, bivuze ngo ntago iratsindwa umukino n'umwe. Iyi ni match ifite look ya drawful, ariko urafata Gaziantep ikubite double chance, uraza kuba uryoherwa 5-5. Hanyuma rero aho ngaho ndatekereza ko no mu gihugu cy'Ububirigi hari akamace ka Kortrijk iza kuba yakira ikipe ya Cercle Bridge, baraza kuba bakina ku isaha 2:45 z'ijoro. Ukamenya neza ko mikino iheruka
Kortrige yatsinzemo imikino 33, banganya imikino 15, hanyuma ekipe ya Cercle Bridge itsinda imikino 27. Itani heruka rero nakukusanyirije mbere yo kwinjira mu kiganiro nuko Cercle Bridge yatsinzemo imikino igera muri 4 muri 5 banganya umwe. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo iyi match over kimwe n'igice ni sure a deal. Hanyuma rero ngiye kukubwira ugomba menya neza ko Sirogani yayindi kandi turi kuri deadline yo kwinjira muri group ya Bijos Super Family, hanyuma utishyuye iyo noti 10,000 kuyijoininga nuko next month uko bizagenda buri kwezi azajya 10, ukwezi gutaha bizaba ari 20, ugukurikira bibe 30. Murumva namwe icyo tuzaba tugamije ni ukwinjiramo umuntu uri tayari kuruta ibindi byose ko tuzaba dukeneye abandi bake bagiye bashoboka. So rero no kuvuga ngo gahunda niyo ngiyo, mbibutsa neza ko mbasezera muri bwa buryo muzi budahinduka mbabwira ngo